Hello, bahaye ikaze kuri Urugimba na Talk Sport nizera ko mufite ibihe byiza cyane aho muri hose ku isi. Nkomeza kubashimira mwese rero mwagiye mukora subscribe, n'abantu bagenda mu sharinga, abantu mugenda mu liking kabisa inkuru yose tubagezaho. Rero turabashimiye cyane kabisa, nabonye like yanyu yatangiye kuzamuka, ni sawa cyane kabisa. Kurebye video ukayilikinga bari ibintu byasawa cyane. Reka rero dutangire amakuru y'imikino menshi cyane ari kugenda zamuka menshi kabisa aya masaha iyo utangiye kureba iyi video. Cesare Prandelli ni umutoza w'ikipe ya Fiorentina yamaze kwandura COVID-19. Umutoza rero akaba yamaze kujya hanze. Uyu rero ubwo ngubwo urumva ko ari ibibazo bikomeye cyane. Ikipe ya Fiorentina rimeze nabi cyane muri shampiyona, ubwo bigiye gukomerezaho. Hanyuma mu gihugu cya Qatar, iyi stade ireba bayita Stade Layane, iyi ngiyi yakira abafana ibihumbi 40. Ni stade rero igomba kumurikwa kuri 18 z'uko kwezi kwa 12, hanyuma bakazakiniraho finali y'igikombe cya Emir ni umwami wa Qatar wana hanyuma aza ari ku 18 z'uko kwezi kwa 12, hanyuma bikazanahurirana n'umunsi igikombe cy'isi kizarangiriraho, kuko finali y'igikombe cy'isi cya 2022 izaba ari ku 18 z'ukwezi kwa 12. Akaba rero ku ruhande rero rwa Qatar kabisa iyi stade bagiye kwishyira hanze. Reba hano ko yigaragara, ariko reba n'ubundi ukuntu igaragara izimije itari nijoro, nuko kwizaba bigaragara kabisa. Stade rero ubwo nizera ko benshi mufite ambisiyo yo kuzajya 2022 muri Qatar wane kureba iyi mondial. Hanyuma iyi baro bayita Connect 21, akaba rero ari baro nshyashya izakinirwaho mu kwezi kwa 2 2021 muri Qatar, igikombe cy'isi cy'amaklabu. Ubwo rero ku bafana b'ikipe ya Bayern Munich muzayibona iyi baro ikinirwaho. Mauricio Pochettino niwe mutoza biri kuvuga ko ashobora kuba yasimbura Zinedine Zidane mu ikipe ya Madrid mu gihe cyose yakirukanwa. Aramutse aragiye muri Europa League ho yabarangiye burundu yahita yirukanwa. Akaba rero izi mpande zombi rero ngo zahita zitangira kuganira, abahagarariye Pochettino ndetse n'abahagarariye ikipe ya Madrid kureba ko yajya kwitoza. Rero aramutse Zidane akoze ikosa ryo muri kujya muri Europa League byabirangiye. David Luiz uzi ibyavuzweho rero ku ikipe Arsenal, abantu bayikritika bavuga ko ari ikipe itaritwaye neza cyane ku bijyanye no kwita kuri David Luiz nyuma yuko akubise umutwe Raúl Jiménez bakagongana, hanyuma David Luiz agakomereka bakomeza bakamukisha igice cya mbere kikarangira. Abantu barabikrititse cyane ntibabishima cyane, ndira ngo mwakurikiye n'ibinyamakuru mureba wa mugabo witwa Terry Butcher ibyo yatangaje. Hanyuma akaba harimo no kwikritika yuko uyu mugabo ngo yamaze no kurangiza match ya Wolves, hanyuma aritashya mu modoka wenyine gusa agenda doko nta muntu umuherekeje, nta muntu umutwara yitwara, kandi yagize ikibazo nka kiriya. Arsenal rero uyu munsi kayavuze ko nta kibazo David Luiz yagize cya concussion, hanyuma kandi abaganga bamukurikiranye neza no mu rugo n'ibintu byose byaba bikurikiranye byose. Hanyuma akabana Mikel Arteta mu kiganiro n'amakuru ategura match afitanye kuri uyu wa 4 n'ikipe ya Rapid Vienna, akaba yabisubiyemo avuga ko rero ikipe ifite abaganga b'abahanga kandi bayimukurikiranye ameze neza cyane. Ndetse iya match yo kwa 4 ntago ari buyikina, ariko akazakina match yo ku cyumweru n'ikipe ya Tottenham Hotspur muri London Derby kabisa y'amajyaruguru. Yitwa Sidi Kolasinac, akaba rero uyu mugabo yaramaze gutestinga negative kuri COVID-19, hanyuma ubu ngubu ameze neza cyane rero ku buryo ashobora no kuzagaragara kuri match Rapid Vienna nibigenda neza cyane, ara available kabisa muri selection. Gabriel Martinelli yamaze gutangira imyitozo ku giti cye. Uyu musore nawe ngashobora kuzagaragara muri match mu kwezi kwa 12, donc uzaba yatangije imyaka 23 ashobora kuzazigaragaramo mu mpera z'uku kwezi. Umva ko Arsenal mu kwezi kwa mbere ashobora kubona yamaze kugaruka Gabriel Martinelli. Thomas Partey umutoza yavuze ko ameze neza cyane kabisa, hanyuma Wenger arashaka gusunika kugira ngo agaruke vuba. Hanyuma uyu mugabo Thomas Partey finally rwose ashobora no kuzagaragara muri weekend, ari amahirwe yo kugaragara kuri match ya Tottenham Hotspur, wenda niyo afata iminota mikeya. Mikel Arteta muri kwezi kwa mbere ngo Rwanda no kureba ko yabona umuplaymaker. Hanyuma ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal rero muri kwezi kwa mbere bakabanga bari gushaka umusore Emi Buendia w'ikipe ya Norwich. Uyu musore baramushaka, hanyuma kandi harimo no kuvugamo Dominique Szoboszlai muri kwezi kwa mbere. Hanyuma Arsenal ariko siwe wenyine gusa, Mira Linking inashaka umusore Christian Eriksen w'ikipe ya Inter Domira. Aba batatu rengo muri kwezi kwa mbere bagomba gushakamo undi. Reka turebe aho ibintu bizabyerekeza. Yitwa Bruno Fernandes, akaba amaze kuba umukinnyi w'ukwezi kwa 11 mu ikipe ya Manchester United. Akaba rero iki ni igihembo amaze gutwara ku nshuro ya 5, kuko icyambere gihaye mu kwa 2, mu kwa 3, mu kwa 6, mu kwa 8 ndetse n'ikindi cyo mu kwezi kwa 11 atwaye ku ruhande rw'ikipe ya Manchester United. Yitwa Marangusa, akaba ari umusore w'ikipe ya The Blues Chelsea yatije mu ikipe ya FC Porto, ndetse yanitwaye neza cyane keeping a clean sheet kuri match ya Man City nimugoroba. Yakinye neza cyane umupira ku rwego hejuru cyane. Rero akaba rero ku ruhande rw'ikipe ya Chelsea bakaba bahise bibonera miliyoni 2 z'idolari rero bagomba guhabwa n'ikipe ya FC Porto. Akaba rero Porto aya mafaranga igomba kuhita iyatanga mu ikipe ya Chelsea nyuma y'uko umusore rero akipinze clean sheet 3 muri match enye za Champions League, hanyuma agakarifia ikipe ya FC Porto mu yindi round ya 1/8 kirangiza. Rero bari barabisize muri contract yuko nabageza mu mikino no cut stage basahita bamuhereza amafaranga. Rero Chelsea rero igomba kuyarya izi miliyoni 2 kabisa za profit z'inyungu kabisa.
Barcelona ikaba bivuga yuko mu kwezi kwa mbere iri gushaka umudefenseur ufite experience nyuma yuko rero Eric Garcia bari kubona ko bigoranye cyane kumubona mu kwezi kwa mbere mu ikipe ya Manchester City nubwo uyu musore ari guforosa gusohoka mu ikipe ya City ariko ngaramutse atagiyeyo nkuko Mundo Deportivo ibitangaza iravuga yuko Antonio Rudiger w'ikipe ya Chelsea ndetse na Shkodran Mustafi ari wa defenseur babiri ikipe ya Barcelona yahita ijyana umwe muri abo ngabo babiri. Stefano Pioli umutoza w'ikipe ya Mirase akaba yari yaratestinze positive kuri coronavirus hagati mu kwezi kwa 11 akaba rero yongeye kugaruka kabisa. Uyu mugabo rero azatoza match kuri wa kane n'ikipe ya Celtic Glasgow bafitanye. Everton umusore wayo witwa Moise Kean akaba yamaze gukubwira rero Carlo Ancelotti ndetse n'abamuhagarariye yuko yifuza kuguma mu ikipe ya Paris Saint-Germain mpaka sezo irangiye ntagashaka guhita agaruka. Federasiyo y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Espagne ikaba yamaze guhana Lionel Messi nyuma yo guhabwa rero ikarita y'umuhondo aserebura agaragaza kabisa mu jezi y'ikipe ya Newell's Old Boys akaba rero yayambariye hejuru kuri jezi ya Barcelona bakaba rero bahise banamuca n'amafaranga bamuciye amadolari 600 mu gihe ikipe ya Barcelona igomba kwishyura amadolari 350 hanyuma iyi karita iri valide ntago izigera ikurwaho na federasiyo. Tukivuga kandi ku nkuru zijyanye rero na Diego Maradona akaba uyu musore wa Diego Maradona akaba rero yamaze kuganira n'ikinyamakuru Marca hanyuma atangaza yuko yifuza yuko donc nimero 10 yaritayingishwa mu makipe yose Maradona yabaranyuzemo akaba rero ubwo simbizi nimba muri Barcelona yambaraga nimero 10 ntago mbizi ariko ngo nimero 10 ahantu hose yanyuze kabisa ngo ku muryango wa Maradona barifuza ko iyo nimero yanditanangishwa mu rwego rwo ikibahiro papa wabo. Reka turebe rero aho ibintu bizerekeza nimba amakipe ko kazabikozwa. Abahagarariye David Alaba bamaze kubwira ikipe ya Juve babwira ikipe ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Tottenham Hotspur yuko nimba bashaka David Alaba arashaka contract y'imyaka 4 hanyuma akanashaka kandi miliyoni 15 z'amayero ku mwaka akareo salary ashaka. Reka turebe rero ikipe iri tayari gutanga ayo mafaranga. Kurande rw'ikipe ya FC Barcelona akaba ifite abakandida hano rero bose ngo bakaba abakandida batatu bamaze gukontakta Daniel Loyola ariko barahurira ku kintu kimwe turashaka Blot Haaland mu ikipe ya Barcelona nkuko twavyemeje muri kandidatire zacu ariko tukagusaba ko wagenda ukinginga ikipe ya Dortmund tukayiha miliyoni 70 hanyuma tukazayongera miliyoni 20 kabisa. Reka turinde rero aho ibintu bizerekeza. Affaire yo gukurikirana cyane yitwa Serge Roberto akaba yamaze gutestinga positive kuri coronavirus ariko yaranavunitse kurandi ikipe ya Barcelona umusore ariko yamaze no gutestinga positive kuri coronavirus COVID-19 urumva rero uyu musore d'après imvune yari kugaruka mu kwezi kwa mbere ugomba ko hengeyemo na COVID ni hatari cyane. Abahagarariye Eduardo Camavinga bakaba bamaze gutangaza yuko bamaze kongera gutanga ibiganiro n'ikipe ya Real Madrid ku bijyanye no kuzasinyisha Eduardo Camavinga na affaire gukurikirana cyane. Hanyuma Jose Maria Jimenez kwa ikipe ya Atletico Madrid yavunitse akagomba kumara hanze ibyumweru 2. Yitwa Gael Kirishi muramuzi cyane yoze mu makipe nka Arsenal, Manchester City, Istanbul Başakşehir ejobundi rero yanarangizagamo contract nta contrat afite ubu tuvugana kamaze gusinya imyaka 2 mu ikipe ya Servette yari mu gihugu cy'ubu Suisse. Yitwa Jack Wilshere havugagamo yuko ari gushakishwa cyane n'ikipe ya Rangers yana muri Scotland ariko hari ikinyamakuru cyamaze gutangaza yuko ikipe Arsenal ishobora kuba yamugarura. Mikel Arteta ashaka kumugarura muri groupe akaba yamutereka mu ikipe hariya na affaire gukurikirana cyane. David Moyes akaba yagiye gutangira ibiganiro n'ikipe ya West Ham kureba ko yakongera amasezerano. Inter Domira yongeye kugaruka kuri Olivier Giroud muri kwezi kwa mbere bakaba bashaka kumutira hanyuma bakazamugura muri sama itaha na affaire gukurikirana cyane. Jose Mourinho mu kiganiro n'amakuru amaze gutangaza yuko Ken atari bukine match yo kuri uyu wa kane ahubwo azagaragara muri North London Derby bahura n'ikipe ya Arsenal ku munsi wo ku cyumweru. Kevin De Bruyne abamuhagarariye bakaba bari hafi kumvikana n'ikipe ya Manchester City rwose ku buryo ngo kubishobora kugera kuri New Year yamaze kongera amasezerano. Yitwa Victor Osimhen akarutaza mu kipe ya Napoli akomoka mu gihugu cya Nigeria akaba uyu musore yaravunikiye urutugu muri match bahuraga n'ikipe ya Sierra Leone hanyuma akaba abungubu tuvugana rero ikipe ya Napoli yamaze gutangaza ko ashobora kuzagaruka ku itariki ya 13 z'uku kwezi kwa 12. Yitwa Corentin Tolisso ari mu bibazo bikomeye cyane rero uyu musore akaba ari umuvandimwe w'ikipe ya Bayern Munich ariko akaba asigaje contrat y'imyaka 2 muri Samitaha arabasigaje mu mwaka umwe akaba rero Bayern Munich yifuza kumugurisha muri Samitaha hanyuma Bayern yamaze kubona rero Tana iri wite iza kumusimbura akaba rero uyu mugabo ashaka kumusimbuza umusore witwa Florian Neuhaus akaba akiniye ikipe ya Borussia Mönchengladbach.
Yes, ku bakunzi ba NBA reka dusoreze rero kuri NBA Christmas Day kabisa. Schedule rero zikazamaze kujya hanze, nabonye harimo match zikomeye cyane nkuko muzireba ahangaha rero. Ku munsi wo kuri Noheli ikipe ya Denver Nuggets ikazajya ku kibuga cya Clippers, hanyuma ikipe ya Lakers izaba iri kwa Dallas Mavericks, Celtics iri ku kibuga cya Brooklyn Nets, hanyuma Milwaukee Bucks iri ku kibuga cya Golden State Warriors, mu gihe Miami Heat izaba iri kwa Pelicans. Izaba ari show hatari rero kuri Noheli kabisa, bizaba ari ibintu bishyushye cyane. NBA mbibutsa ko iragaruka kuri 22 z'ukwezi kwa 12 ntibeshye. Nabonye harimo na match ikomeye cyane kabisa itangira ku munsi wa mbere, aho ikipe ya Los Angeles Lakers izakina na Clippers, hanyuma Golden State izaba yagiye ku kibuga cya Brooklyn Nets, izaba ari hatari. Hanyuma nizere ko rero tuzaryoherwa cyane. Hanyuma ibintu byose byabaye bigenda biba ama trade yose yabaye, nkaba ndi kuyibegeranyiriza gake gake. Ejo ndazakubitira show full kabisa NBA, hanyuma nizere ko muzaryoherwa cyane. Hanyuma les amis, reka nsore zanga rero mbifuriza kugira ibihe byiza cyane muri hose ku isi kabisa. Murakoze cyane.